si ikalengi Tuhan. Tetap kita kerina sehat-sehat, ibas penampat Tuhan. Bagepe beri kena manbanta kejuah-juahan, kemalemenate ras kriyahan ukur. Ibas pak saenda bancika kita jumpa pulung ras-ras, guna ngorati karena kata di bata. Guna menaken kebaktin morian tabas pak saenda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kita mendendenta nomor 310 telu ayat si pemenang. Ras kita ersada ibas pertoton, guna begiken kata di bata ras kita ertoto. Isahkan kami buai bujur man bandu, Tuhan di bata Bapa kami si melias dengan perkuah. Gopulung kami kerina anak-anak du guna dengkehken karena katandu. Kesandu si badia si ngajari kemahandu, guna nuriken karena katandu. Gelah katandu epe banci i angkai kerina anak-anak du, singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami. Reh kami mindoman bandu alu meteruk ukur. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina-senina moria si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Mazmur 110 siwa, ayat siwa sekubas ayat 10:6. Isina iogeken kami nina bagenda. Kuga banci anak perana jagai geluhna makala erpandangan. Eme alu ngikutken katandu. Alu bulat ukurndu kucubaken daramikam. Ola pediat aku nila ibas katandu nari. Undang-undang du kubuniken ibas ukurku. Gela ola aku erdosa man bandu. Kupuji kam o Tuhan. Ajari aku peraturan-peraturan-Du. Usur ateku melas kensa. Kerina undang-undang si enggo iberikan Du. Ibas dalamkan perintah-perintah Du. Meriah kuakap. Riahan asang kendakken erta-erta si melala. Kerina keputusendu ku kusur-kusur ibas pusukku. Ku pergermetken pelajaran si iberikendu. Meriah ateku ibas dalanken undang-undangdu. Katandu la kulupaken. Sejendama pengogenta. Senina moria si ikalengi Tuhan. Ibas kebaktin morian tabas paksa enda, temanta mekap kenekep kegeluhan permata. Anu tujun, gelah moria mete uga, sekala anak perana jagai geluhna, arah ngikutken kata di bata. Git mereken dirina, lako ngekep permata, ibas pemakai IT si payo. Senina-senina moria sini ikalengi Tuhan, adi si perdiateken Mazmur 110 siwa enda me kitab ya pasal si gedang nakal ibas pustaka si badia rikutras ayat nasi cukup gedang. Si melalakal mereken pedah-pedah gelah banci kegeluhan tape terulin asangken singgonggona ibas masa sirhenda.
Jadi siteh ras-ras makana anak mekapkan pemeretuhan si mehergana kal ku tengah-tengah jabu. Maka lit ngerusur isenakan orang tua anak kebayakan. Adi terajar anak-anak kemalangan ia bantuhan Muhammad ia orang tua bagai petutus atena sekolah sekakai si isura kena bas kegeluhan na enda kebayakan man orang tua. Jadi adi anak lar lagu anak ela jadi usihan umpamana bas kegeluhan na rikutkan ugakin arusna biak anak enda nanam mate akap orang tua yang gengkenca melana suina adikenca anak la mengikan kata. Jadi enda idilo ajuk krina anak-anak permata gelah Muhammad lah orang tua. Sebab engkai orang tua enda ititipkan Tuhan gunang kelengikan. Bicara kugapa pe keadaan orang tua harus ngenda tetap ikelengi. Maka palaskan kitab Mazmur endandai kepatuhan nandangi undang-undang Tuhan menjadi keriahan anak-anak permata. Jatuh cinta kamlalak nandangi kata dibata. Enda adi si uri genduari piga kala ngekap dua anak-anak ta si rajin erpaksa tenang. Lit rusur jam doana, lit jam nangoge pustaka. Piga ngekap dua anak-anak ta genduari permata. Silit rusur ketedahan natena guna narami surah-surah Tuhan arah pustaka si badia. Harusnya bagi kalak jatuh cinta min anak-anak ta enda nandangi kata dibata. Tapi rikutkan perkembangan teknologi informasi si cukup canggih enda, tedahan ngatena rusur HP na asangken pustaka. Tedahan ngatena rusur HP na asangken orang tuana. Adinggor HP kenca iya, lajar pela na inget na. Bacir toto pela na inget na. Kai pela na begina, gu pasak. Jadi, adi bagi nagang HP kak dututus na tina lajar, kuakap sekalia jagona. Bagi nagang HP kak du ya tutus na ngoge pustaka, ugapa pela gulangkahna, pasti jadi usihan. Jadi, ijenda peran orang tua, ngekep anak-anak ibas kegeluhan permata. Sebab banci dan kita orang tua melalakal ketadi ngenta ngikuti penggunaan teknologi informasi. Maka anak-anak tapi ya kapna kita rusun gomotu ketadingan zaman lanai mengikuti perkembangan zaman. Menurut anak-anak adilakin iar kemalangan man Tuhan. Tapi dir kemalangan lah ya man Tuhan, lah yang kai orang tuane, sampatina orang tuana, gelah banci yang kaina. Tapi dilakin berkemalangan anak-anak iman Tuhan, ibaci ngekata kenakaman panta, mutu kelpenina. Nah, uga dagi peranta orang tua, ngepkep anak-anak ibas penggunaan IT. Handphone merga mamon si tukur. Jadi merga kelergana guna menekenia. Guna erbahanca kita sirang rahasia. Bagi kita lanai si tandaan. Enda dendu tuhu-tuhu menyedihkan man orang tua. Si tukur ka anu merga-merga. Erbanca kita lanai rekuan. Erbanca kita lanai jumpa-jumpa. Erbanca nembeh hatena kita. Enda kai minda ka anu si terjadi. Makanya orang tua bicara lapis itu kerinana menggunakan IT enda. Ya, perlu ngenda si persinget ya anak-anak ta. Maka labo segala-galana. Banci idungi persoalan alulit na smartphone. Amin na pe memang buay kal banci ijawab smartphone kerina perbeben sini hadapi na genduari. Apalagi bas erlajar online gundari si idah kita mau bagai tuhu-tuhu kelenam pati. Tapi min anak-anak tenda tedah tenda kerina karena kata dibata ibas kegeluhan na. Kai dagi si jadi peraya kena. Sebab adina rikutkan pengugin ta endandai, adi iya tedah atina rusur kata dibata, kegeluhan nalar pandangan. Bicara lit bebas smartphone na tawaran-tawaran pinjam meminjam, game online umpamana, situs porno, entah nape si deban si bancir bancaya bene.
Ya, mobile jenenda pe, gunduaring lala kelana anak tenda, arkiteken siya lanay dong sekolah na. Meriahan ka na nagang sa desang dungi kuliah na. Makana, kahit dagi si harus ipakaikan orang tua, guna mabay anak-anak krina, gelah na ibas pengepkep orang tua, anak-anak permatenda pe, tetap perkemalangan man Tuhan. Janamin anak-anak tapi krina permata, ibas ulang tahun permata enda, bulat min ukurna darami surah-surah Tuhan. Gelaula ia nilah ibas kata di batanari. Sebab adinilah pas kata di batanari ia go bene. Adina darami jodoh, darami na ganteng nangenca. Kini teken berbeda pela soal man bana, si penting bayak, merupa, peraya kena. Maka lakan dekah sampai karibas perjabun, baci kali tantangan guna mempertahankan kesetiaan bas perjabun. Endam genduari persoalan si cukup berat kal man orang tua. Makana relajarlah kerina tetap orang tua. Mabai anak-anak gelah tedah rusur Athena kata di bata. Adi merantau anak-anak pustaka emis bereken surat ibas runggun nari, surat mandah, gelah na ijaya pagi tadi, bolit gereja singap kapia. Jana ia per tanggung jawab, nandangi gereja ingan na tadim dan. Sebab adilah si bereken gawah-gawah kuja-kuje, mohon-mohon nanai gereja pe. Jana pe ikatarkan makana krina min anak-anak ta, peraturan kata di batae tehna idalan kena la peraturan pelajaran ngencai tehna peraturan sebagai warga negara peraturan kata di batae pengasup yang dalam kenca sebab adi bagai ku ingat ban kita nade rusur nuci uisma bagai adili kenca baju putih kena noda da kami ngesidarami baikli gelaban si bene noda dar maka anak tapi min bagai tehna kenca lit bahaya mengancam mabai ia banci terjerumus kubas dosa mis kata di batai bersih kenia kata di batai pelimbarui kegeluhan maka na adilit ancaman si mengancam kini tekena kekelengenna persadanar orang tua bagai pegodan-godan si banci mabai ia bene endai adi bas istilah juma kala si kujuma rusuronda sebab aninalik dukut go meganjang ironda rasurat negeri na ban namate. Maka anak-anak tenda petehna si banci memusnahkan kejahatan ibas pusukna kata di bata ngenca. Jadi adi bas jumalai da kameronda dai ipakai guna bunuh krina rih-rih entah pe dukut-dukut si meliar silar guna pertumbuhan tanaman-tanaman si isuan. Jadi mimpi anak-anak tetehna makana kata di batai ngencang ngasuk munuh entah pe meneken nilahi krina kuasa si jahat bas kegeluhenna tedah minatena rusur kata di batai desken kala si sangana jatuh cinta jana pe adina rusur idalan kena gua apa pe meriah hakapna sebab adi sisuan sinuan dakam sita mapupu puput kai gelarna uratna pe meteguh batangna pe mejile dahan nape menjile, bulung nape, apalagi buahna. Makana rubuah anak teibas pengajaran kata di bata, adi rusur si ajarkan, dingin si berikan tanggung jawab, guna pagu ibas pengajaran kini tekan. Gelah nakai pe keputusan na, erpalaskan kata di bata, i pekusur-kusurna, kata di bata ibas kegeduhan na. Lar lajar ngen saya rajin, tapi mempelajari kata di bata pe yang jingkat. Sebab na adina relajar dengan saya tutus, laya tutus mempelajari kata di bata, banci pagi ya bene. Makanya perlu keseimbangan sebab kai adi meriahlah ukuran anak taguna dalam kata di bata bas kegeluhena labu pagi terlupa kena kujapa pe pagi iya kata di bata si nomor sana kata di bata si pentingna. Jadi man kita orang tua pe bageng pedahilah rusur anak-anak ta dinan merantau ia entah ras kita tadi banlah rusur jam ta katawarikin kita banci ras-ras kebaktin adindaw ia telepon gor toto tahlang kirim saat teduh na pila bodali gelah hogena bicara lang na pi hogena adi rusur si kirim dung na pagi pia hogena persingeti rusur lali upah melantar maka ulah kita pagir kadiola makana ibas perayaan ulang tahun permata enda adi ninta anak enda kebaya kenta
Ya kita pe harus tuhu-tuhu melala waktu ta guna ngepkep iya gelah ngabanci pe kegeluhenna erpalaskan kata di bata. Jana iya teh na makana kata di bata sila pernah ketadingan zaman. Tetap baci jadi ikutan sepanjang zaman. Nah, indah tentunya pendiloman kerina kita bagi pemana anak ta ulali si tading-tading gelahna tedah larus suratena bagi masa pandemi COVID-19 si idah ma bagi ya ulana anak tenda kisah kebaktian kata wari waktu nali siaturkan harus laban cilang enda peraturan bagi bas jabu-jabunta gelahna ulamin anak-anak teh ya tuduh dengan yang gomeyah lah pedahia kebaktian kita saja minta dungna si pediat pembiar dungna pagi lanai tedah hatena kata di bata makana Bapa resnande sadalah hari tariku resana anak guna makikan kata di bata bas kegeluhenta janah patuh kita nalankan undang-undang Tuhan gelah kemalaman nate jadi si kerajaan entah Tuhan si masuk-masuk kita kerina amin. Mari ras-ras kita muji Tuhan jangan sisakan persembahan pengatakan bujurta rende kita pas kita mendendenta nomor 280 sada ayat si pemenang. Ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Aloken kam dengan pasu-pasu nulah o Tuhan persembahan kami. Si tading bas kami kam si ngelipat ganda kensa. Pasu-pasundu krina dahin sini dahiken kami. Juma sini perjumai kami, bagepe usaha sini usahi kami. Pasu-pasundu jabu-jabu krina anak-anak ndu ngawan ni perpulungan du. Telah banci pe tetap pernah leman bandu saja. Khususna nande tengah-tengah jabu pe. Gelah ngasup ngepkep kegeluhan anak-anak permata khususna. Guna ertedel ate nandangi kata di bata. Sebab te kami rikutkan buaina tantangan zaman bas paksa genduari enda. Banci anak kami celus kubas dosa. Adilakin yang teguh geluh iwas pengajaran kata di bata. Bahan dage bapa ngasup anak-anak kami bersihkan dirina arah kuasa si ilat bagepe si dateng kanari gelahna tuhu-tuhu idaramina surah-surandu erpalaskan perkemalangan manpandu ijapa pe anak-anak permata kerinana subuk sir dahin bagepe si lengar dahin sisi kuliah denga bagai si sangana nusun skripsi bagepe anak kami sindaw sirang ras kami bagepe si tading ras kami. Tuhan kami si masu-masu krina permata. Subuh pengurus permata pusat klasis bagai perunggun. Terus ku sektor-sektor gelah krina tetap ertedah ate nangdangi kata di bata. Tambah kendu kesehatan manbana. Tambah kendu umur si gendang manbana. Bagepe orang tua lai pesega-segan anak jadi merawa. Anak-anak pe Muhammad krina orang tua. Bujur Bapak pasu-pasundo moria kami silulang tahun ketubukan bagai ulang tahun perjabun gelah sangap dengan meriah rusuria kapna bas dalani kegeluhenna si sakit pulihkan kam kesehatanna bagai pe sirceda ate kam singapuli ia dengan pe silolah arkiteken buina perbebenna Tuhan si berikan serpang pula bagai pe keadaan ekonomi si terganggu te kami Tuhan si nampatisa. Ulahi kami arah pandemi COVID-19 enda Tuhan. Pasu-pasundu presiden kami, bangsa ras negara kami, tim medis, aparat negara,
Bagai krina rakyat Indonesia, rikut peras krina ngawan perpulungan. Kam si masu-masusa. Endan Tuhan pertotoan pengendesan kami. Re kami ngendeskan kegeluhan kami. Ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo nasabkan dosa kami. Re kami ertotoman bandu Tuhan. Bagi sini ia jari Tuhan Yesus, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari senda enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Menjuah-juah man bandu krina selina muria sini kelegi Tuhan, kebaktian pe amurian tanggo kadu pas paksa enda, jumpa kita ibas kebaktian pe amurian kami tusira. Salam sehat, salam damai sejahtera, salam kedah hati man bandu krina. Tuhan si masu-masu kita krina.